U dvoru Muzeja grada Splita manifestacija Vino u sridu okuplja ljubitelje dalmatinskih vina. Ovaj put se predstavio hvarski vinar Ivo Carić sa svojim mladim vinom. Nadobro vam mlodo vino dojde. Pa to je baš božićno vino, koje je prvo vino koje izlazi iz podruma sa tim mladim vinom, vezano je uz mjesec dana prije, da izađe iz podruma mjesec dana prije Božića i traje dok se ga ne popije. Pa ovo je prilika koju smo mi u principu jedva čekali da se nešto tako pojavi, jer to mlado vino je u principu svugdje u svijetu se slavi, svugdje u svijetu se ispija, kontinentalnoj Hrvatskoj, u Istri također. Jako je zanimljivo nešto prvo iz te berbe koja je prošla da izađe vanka u ovo doba blagdana. Meštri dalmatinskih vinograda i konoba mogu iznenaditi nekim novim okusima, kao što je Carić iznenadio ovim mladim vinom. Mlado vino, moram reći, mi se jako sviđa. Dakle, plavac sa južne strane Hvara i mislio sam da će biti previše tanina za mlado vino, ali baš je pitko. Jako lijepo ide. Gusto, još ima dosta tanina, tako da baš paše uz, možemo reći, uz tešku hranu, uz neke namaze, malo pikantnije, uz bakalar, što se nudi u ovo doba godine. Znači, je slanina, je pršut, i normalno može iz kolače, poslije kolača da malo slatki okus zatre ovo. Za slatke okuse pobrinule su se žene iz hvarske zadruge Farija. Osim cvitih, kušale su se čokoladne praline od smokava, rogača, lavande i kadulje. Pa ja bih ga okarakterizirao kao jedno jako fino, svježe vino. Vidi se da je ciljeno rađeno da izađe kao mlado. Jako je fino složeno na način da se može se sljubiti sa mnogim vrstama spize, sa mnogom hranom, pogotovo ovom blagdanskom koja je malo masnija, ono je malo svježije, tako da to sve skupa jako fino paše. I čak i sa marunima jako dobro ide. Evo, tu čovjek peče marune i ide vino i sa marunima. Mlado vino je voćnije, friškije, ono ima više kiselina koje mu daju friškinu, svježost. A starije vino bi imalo možda više sekundarnih ukusa, možda po drvu, po koži, po podrumu, dakle, razlika je velika. Uz podršku turističke zajednice i ravnateljice Muzeja grada Splita, ostvarena je ova zanimljiva ideja o spoju vina, kulture i povijesti. Kultura obrade vinove loze je jako stara. Znači, imali ste u antici ljude koji nisu imali ništa drugo za jest, nego su nekakvu staru panjoku, nekakvu staru pogaču namakali u vinu razrijeđenu vodom. I to im je bio obrok. Kad javi se sam cura mlada. Ja se nadam da će u Cariće početi kod nas ta jedna tradicija i mislim da ima jednu veliku budućnost ovakva jedna manifestacija i nadam se da će i ostali vinari početi slijediti taj put. Ja? Znači, da se vratimo da se može piti i mlado vino i staro, prema kako paše uz hranu, kako prema atmosferi i to. A u Dalmaciji baš je drago mi je da neko počeo, jer vino je fino, vreme je fino, zašto ne bi ljudi mogli doći ovdje i probati. Malo volje, malo vina i ide. Vino u sridu pomaže da vinari ispričaju svoju priču široj publici. Pa svakako navratite na dobru kapljicu do Muzeja grada Splita.